Cosplay na festivalu na Meji Nevidnega niso maškare, ampak prostor, kjer se srečajo ljubitelji fantazije in znanstvene fantastike iz cele Slovenije in okolice. In tudi jaz sem živi mrtvec, iz druge epizode 7. sezone The Walking Dead, ki Ezekiel pile dva v kraljestvu. No, se veste, tukaj je pa izziv. Najdi večjega geeka od sebe. Če kje, potem tukaj. Kje imate pa Lagerto? Lagerta je šla pa zaveznike nabirati naokoli, ko jih rabimo več, da se nam pridruži. Iščem večjega geeka od sebe, koliko bi se dal, od 1 do 10? Pa, dajmo reči 8,5, no. Vidva sta Lothar. Geralt of Rivia. Witchers. A si ti ta iz True Blood? Jaz? Ne. True Blood snemajo, mi pa to dejansko doživimo. A si bil kdaj, ko si bil otrok, se pretvaril, da si nekdo drug? Še zdaj to počnem. Ja, očitno. No, larpanje je isto. Samo da namest, da bi pač bili nek človek, ki gre vdar drevo, je ta lik dobro dodelan, napisan in sama zgodba je bolj odrasla, pa bolj zanimiva. Nekdo, ki hoče imeti pač nek lik, pride do nas in reče, jaz bi to rad igral, jaz bi rad bil tak vampir, drugačen vampir, nima veze. In mi pomagamo človeku sestaviti lik, pri nas specifično se raziskuje različna čustva, od strahu, pa tudi od tega, da ti je ful fajn in ful dober. Kje se lahko prijavim na tekmovanje? Za cosplay to se lahko kar tle. Cosplay je dejansko kostumografiranje po nekih znanih junakih iz filma, knjige, serije, stripa. Tako da, če si ljubitelj kakšnega junaka ali pa super junakinje, si narediš kostum po njemu in potem za en dan živiš ta kostum, ta lik. Justice League. Suicide Squad. So you're the judge of this competition. Why didn't I win? Bologna made this professional face for me. See, my dear, that is exactly the problem. If a professional did the costume for you, if everything was handled by experienced hands, it defies the purpose of cosplay, where the main idea is that people invest their own time, their own effort, their own blood, sweat and tears in order to create a character, in order to become the character they like, and in order to bring this character closer to the audience. It's huge and it's growing, it's becoming more and more professionalized, and it's something that is right now one of the hobbies that are receiving the biggest visibility by the mainstream audiences, because something that used to be strictly geeky now becomes inevitable for all promotional events like The Walking Dead, for instance, or like the premieres of Marvel movies. It's something that people expect to see on anything geeky related, and geek is mainstream now. Po večurnem iskanju sem našel ogromno večjih geekov od sebe. Mogoče moram celo spremeniti standard, kakšen geek sem sam. Ampak ko me čakam, da drugo leto grem spet na cosplay. Če so vam všeč tipi v oprijetih kostumih, pa se naročite. Z enostavnim klikom na gumb na miški